Kardom don malitum la se tumi ne li se video upload lo la se hala dak pinangana tum nang pu pon lo je BRICS salam se tami than pon dak tha possible se li tum pure thelam se tami ka chinya bang e kenang sot aposi ne li pini nal tum phan BRICS salam a basic bang ke nang than pon po la se BRICS la ke si international organization lo ili tum G7 pu stami arjulong lo NATO pu stami arjulong lo thik la puson dak thak si BRICS itami is international organization lo. Kasila dak BRICS po aprang nona bangke BRICS po lo BRICS plus po antulo sitami aprang bangke BRIC po anjot BRIC. Asia meaning er bangke lain lo la BRIC po ke la ke isi a country amen si thapon lo. B bangke Brazil lo, R bangke Russia lo, I bangke India lo, C bangke China lo. Lape nona pia bangke ako plus po the bangke lo S dudun tulo la ke South Africa. Nona bangke South Africa te de lo kaprek 10 countries atum se tami akko bang thulo mama lo ma blo dang te la ke tum chini ji United Arab Emirates la ben ke la son se program atum se tami nang join on thulo Indonesia la son se ong pon bom lo nona bangke la se non bangke BRICS plus pusi amen put pon thu delo la sila bang so BRICS plus Komantu si form lo ma upload ang tela ke ili tum kadogo he pina tum cinta he post 16 June 2009 aningkan Russia dia dalong se labang so BRICS ke hadak pensi pangi pon lo la sila bang so ke pangi ya aims mate amoto ke kupilo ma upload ang tela ke isi ko sono popa economy aphan di economy ka paching thurja aphan that economy paching thurja aphan la pen ke la pu trade relation ne pa messenger aphan non isi la form lo BRICS pu form lo la sila BRICS a country to man ke la tumang bong isi apene do po agreement do po ko puson si trade claim jima business pu che claim jima athe tum methang det pen ma che pador pe don e binanga nason ke litum ha Russia pen same wanang kok Russia tum same dak pen same ponang kok itum bisi Russia pen ewani ko pipilo ma upload tang te ata moida la pen ke sa sok sang la jang thu di bisi itum ke wan nai itum covid cheng lo bu pen ke litum ko pia hian se ke ong nai lo ma plong te Russia ben itum ke num ke jang thuen lo la pen la pu China hin ben bang litum ko piloma ke andon nai plong te la ke technology hin litum pinier ni tos light chi cha ot kraya se tamena pen si ke wan lo ma plong te China pen la se litum lang dam lo economy a chart lang dam lo dang te India tum ke trade deficit se do ko ma tum pen lo ma plong te China la pen Russia tum ben ke trade deficit mane trade deficit pot he bang la puson hen lo je ili tum ke wan si ong munak lo China ben si tami hormu ka cho enon si ong munak ili tum bang ke cho yordon thek thede la puson dak thak si Russia na pen si tami tum yang thu sok sang ben cheng lo khabu pen si wan lo alar bang ke ili tum bang ke cho yor thek thede ma cho yor mu we det a the bang long si ili tum ke dependent na son man det sa sab so surplus ta na pen ma bang te US pen hen lo si tami US ke la ke BRICS organization long awe la se BRICS organization ke form ke lan chot kali isi economy phan chot la pukali kaprek exam do dak arlo pen as isi abang la hello ni lina tum han phan pachini bon po aprang ke Russia sitami hola G7 countries along se dodun la se G7 ne ko piloma blong te last time isi international organization lo la se dame la puson thak trade business la pen kaprek ka che share je phansi form lo economy pang tangi phansi hala bang so di hu si hot jang thu be ne ke dor de do pik khangya se hala yo stamila tumang bong pen ka che pador je phansi la bang so organization form lo la si G7 long ke country ke the hala sami G7 pogali aprang ke G8 pusamen dolo je Russia sitami hadak si dudun lo sitami aphi Russia phan mang ke sorpor lo la sala dak ke country aso tumawe la pena kiduka country tumawe noni tum BRICS long lang nam lo bang de da bangke pena anak kiduka country under developed countries atum sitame do pik do o setami hala da bangke aveda G7 long ke tum lang nam lo bangke da mal of the US UK France Germany Italy Canada Japan di Asia pena bangke Japan hello ke dodun la se la panchot hala da ke la pen diusi ke Russia dodun lo posi G8 countries pusi pulo group 8 countries setame aphia bangke Russia bangke hula Ukraine along invade that mate ludam chok tengkheng that pena jo alang li phana bangke boycott delo sor plot lo masi G7 po la punya ninge ka ampune ninge oi pane ko pine chin delo setame tum lang dam lo plo dang te isi organization along ke ajad organization non company secretary phanjong si ma treasurer phanjong si tum sor plot lo plo dang te hala bang so bang phudo joima dojoi je hala bang so bang phu si tami along ka breakdown si me thang organization che seng nam vekji thik la puson dak thak si nona phia bang ke Russia si tami chingwai lo penana country tum pen Brazil pen China pen India pen la puson thak si South Africa tum pen amasya phia bang ke BRICS form that as a BRICS form that lo
nona bang ke BRICS dolo itum BRICS atuma BRICS country ang bong si pinangana son ke chingwai chingsai lo chingki che than lo business ko son si pupu trade ke permission ji ma relationship permission ji ma asi China la pen India se tamia sabso improvement ke do ilo setame itum lang namlo bang de net long samya hala G7 na counterpart pusi puji setame itum lang namlo bang pinangan tum matha ta hai je neto pe ni sivel lo pusi setame neto pe na bang ke che prek pe khangyang la pipon ma lo dang te la ke BRICS la ke isi economy phan G7 la pen BRICS bang ke same neto bang ke la ke North Atlantic Treaty Organization pulo hala bang ke la ke defense hin defense mane hala ke security ni military kadu ka we da ke engage la NATO la ke si mo pen ta pulo defense di defense apan jong si ko mani atum yong si NATO long join nun lo non se tamila Ukraine atum se tamil NATO long ke join nun ji parliament se Russia ben same che tanking dur lo athe NATO la pen Russia atum ke hasot ke Russia atum ta Soviet Union pulo Soviet Union la pen NATO ke la tum ke counterpart lo la tum ang bong ke bahari chong pen nok so lo la si la puson pen ya inar pen mithan pe hedi la puson pen ya la posi Ukraine atuma bangke Russia pen si border civil law la pen Ukraine se tamia prange Russia part lo mate Soviet Union a part lo la posi se tamia non bangke Ukraine atum bang choma tha thu bangke NATO long joinun chokpo NATO long se security cho hangon po ya se alang tum bang matha ma se Russia tum bang non bangke attack dur lo la bang so pena jok se la so ron se tamit thulo la se komat ma NATO long ke join nun tang membership ke nun tang tum han an ke US pen se lang tum man ke security provide po mate lang tum man rai dun po komani tum teng kheng lo tang te US atum si sedan pi dun po jo la puson ha so organization along bang ke la pu se tami Russia tum abang ke aning dok de pin khang jang la se la bang so lam mena jok se Russia tum han mang ke G7 men same plung phit lo lalo la se difference bang la lo tum chin na ma NATO bang ke defense hin la ben G7 tang ho G8 tang ho mate la non son BRICS po bang ke la bang ke economy phan ne se tami non Donald Trump mena ka che phol lok bang ke ni li chi hek pena to ma than mon po ko pyo po se Donald Trump BRICS aphan ke langselet ivarer bang ke la se tami alamang ke economy alamang jui people of bang te Donald Trump ke la ke ame thang ani ake mang masila pena US aphan aso se kapang tang ji kapaching thuri la pen economy kapang tang yi pose ake mang yong se BRICS yong se ing tang lo pro dang te asap so US aphan se tame ka sik sak duji ka sik sa bang ke non nili nang tham ka sik sa bang ke la han lo donatu ili tum lang dam lo pro dang te peer the long ke country do an se tame adet pen adet business trade ka claim ige copy pen ma pro dang te dollars en lo officially ki use ke dollars long se avi plodang te tum bang adet pen business trade se tami tum claim dunun elo la si ile tum non se tami chini pena dum social media user tum kunat pen se tangka long lo ma plodang te ha nanin ka prega adet pen se to hanang pothai ji la pen la bang so tangka ko pi pen sang pothai po ma plodang te dollar pen ji Indian rupee Indian currency INR kali la se dollars se pothai pon se la se convert pon se li tum ai account nong nang jang ji an si long ji non ni list tami lop so nak thak lo dollar se la puna che thabom lo la bang so dollar si INR pen che convert bom lo jo la buson la si pir the dang ke kasuli ke dollar pen pena sinona bang ke BRICS along bang ke akimeng so de Russia la men China to ma kemeng bang la puson hen lo athe China la men Russia ke US atum counterpart lo ni US atum kya ning ke dog de thek lo ase hala tuma kemeng bang la puson hen lo je methanga currency BRICS currency ka se marja phan se lang tuma kemeng do je BRICS currency mane BRICS satangka je dollar ka pang dukje phan dollar phan amoi pa bob je phan BRICS pen isia tangka se mar nang ma isia tangka se mar pen ili tumang bong BRICS country anke mate BRICS along ke do membership do tum anke labang so tangka le enang labang so tangka le use inang business aphan ke trade aphan ke pose alang tum kaching wai so do labang so lam Donald Trump se tame arjulong lok labang so pena joksi target ding jong se de-dollarization pupolahan ke BRICS currency itum internet long sami theglong ji atangka se tame example se tame sample same paklang pon elo lapen Russia president Vladimir Putin se tame batai si odong do paklang pon jola puson la se labang hai theglok pen basi Donald Trump bang ka aning seglok jong si de-dollarization mate dollar ka pa amo epa kapa bob je phan BRICS atangka yong se semar de lobang te dollar bang ke morni si ke enabang awedet po enabang awede lobang te dollar ke value ka gos ke joy plap bandet po jo la puson ama se Donald Trump ke la ke mithanga apin US economy han ching hon pick up se non ben se ka seng sone pang cheng lo athe hapu Russia la ben China tum tame BRICS currency pi pose semar nang ma upload ang te la hen lo alam bang ke
รัสเซียตุมเก็ปีนี้เนี่ยสมัยตุมเก็ดอลลาร์ยูซองเลยเด็ people เราต้องแต่ละตุมหันเก็ sanction ทิปกู people เราเป็นรัสเซียเราเป็นยูเครนร้อนก็จะถูกดุดเป็นจอกสิลาเนโต country ตุมันเก็แรงตุมันเก็ sanction เราเป็น EU เป็นสิทธิ์ไม่European Union ปุ๊สิปุ๊ฮะฮัลตุมเป็นสิทธิ์ไม่ sanction เฮลโลเดรัสเซียพันเก็อาจจะสิทธิ์ไม่ business trade อันสิทธิ์ไม่ตอนรับนังพลตุมพันเก็เราเป็นดอลลาร์สิทธิ์ไม่ไปยูสลงเดนังปุ๊ปุ๊สิฮัลตุมเก็ rubles เป็นสิปีนี้นี่สิทธิ์ไม่ trade กุริบอมมันเนี่ย rubles เกละเก็รัสเซียตั้งกันแล้วเราเป็นอินเดียตุมสิทธิ์ไม่อินเดียเป็นรัสเซียตุมก็ส่วนสิจังถูกนำอารมณ์ปัสสุลิบอมลงมาปลุกตั้งแต่ INR อินเดียตุมสิทธิ์อินเดีย currency เป็นอินเดียตั้งกันเป็นสิ INR เป็นสินำดุนโปอันปาร์เกะฮัลตุมสิทธิ์ไม่ฮอร์โมนนำดุนลบตั้งแต่ rubles เป็นสิมาลาบังสตั้งกันเป็นมาซียูสพิลล์ลาปุซอนโจลาโซเป็นนายกสิโซอันนี้ก็เซ็งหลอกเป็นนายกสิอีซีเป็นบางแค่ดีดอลลาร์เอชันมาแต่ดอลลาร์มวยปั๊บบอบบี้พันบริกส์ตั้งกันเสมานังมาปุสิปุโลลาเป็นไชน่าตุมพันสิทธิ์ไม่อาเกะคมลำสู้กันเลยเยอะ US ตุมเป็นนางอันเซ็งซอนทิปกูปีเป็นมาเป็นแต่ละตุมเป็นบางแค่arrivals เป็นนักลงมาที่ดิไต้หวันนั่นลำเป็นนี่ไต้หวันนั่นลำเป็นสิทธิ์ไม่อิสโซนอีซีเป็นบางแค่ไชน่าตุมนนแค่เทคโนโลยีเห็น advanced ปีกloอันนี้ก็สู้สิทธิ์ไม่ซีบางแค่ดูโลโจลาปุซอนเป็นสิปีนี้นี่ BRICS currency อามังเลรอกโลลาเป็นโดนัลด์ทรัมป์เป็นสิทธิ์ไม่ BRICS currency ถ้า BRICS country บล็ตั้งแต่langselet hi di tie bangala lo setame as jai sankar pen setame paklar pon lo je along hala US along interview ke do hot setame media thingno setame pupon lo je nitum ke BRICS country to man ke tangka akimi ka paklang ji puken tak ke mang ave pusi paklang nun lom de-dollarization ji puken nitum ak ke mang ave nitum ke okor economy phanchot economics mithang a economy ka paching thorja phansi nitum business trade phansi claim ponchot lasi nitum ke kitya ta matha the dollar aphana moi pa bobji puke pesalang lipan sitame than paklar dun lo lasi pini thiek men apale che than mon cholo na do to